bir elder çıkıp bir 100 kişi 200 kişi çıkıp öyle bir meseleni götürüp öyle kıykırıp kalsa ele çurkap gelip öyle mikrofonda eleye kalıp durup hepte oşol temany aytıp anан elge jakşı görünüp kalış gerek da. Saylovçularına elge jakşı görünüp. Al mesele tuura emespi, mamleket üçün paydabı, ziyanbı al urup oynabayt da. Gelip öyle kıykırış gerek. Yok 3 ayga kılgıla, 2 ayga kılgıla, kaltırgıla, ana mınday, ana akmaksınlar, el düşmanısınlar de. Kakbıtta onu eldin adamı, biz eldin düşmanı mamleket. Şunun için dağ bir jolu deputatlardan soranıp ketetilen, любой nerseni götürördü, tereň taldap alıp, izildep alıp, jet ölçöp bir kesip, mamleketke paydası kanday, elge paydası kanday, anan uşo biz tuura emes jasap atsa mamleket anda men hiç kimde kıykırba dep aytpayм. Men de deputat bolgom 2 jolu. Men никогда чыгып алып микрофонго популист менен кыйкырчу маселем, уялчу элем, кой эртең уят болуп калбайын деп, далилдеп алып туруп, анан элге каршы келе турган болсо, маселе болсо анан алып чыгат элем да. Ошон үчүн депутаттардан дагы бир жолу суранамын. Ушундай маселелер чыкканда чогултуп, депутаттын укугу бар, келгилер деп бир залга топтоп алып, ошо ызылдап аткан элди кана эмне маселени көтөрүп атасың деп туруп анан өкмөттүк тарапты да чакырып алып, эки жак отургузуп алып, дискуссия кылып туруп, анан кийин анан микрофонго барып анан айтса жарашат да. Ошон үчүн депутаттардан дагы суранам.